Good morning mga goy. So maing buntag no. So laing adlaw na sad sa atong pakigbisog sa kinabuhi. So karon day no, mao ni atong pamahaw. So mura ni atong pamahaw in town. So sa kaapol no, pari sa gatas na gamay nga watermelon. So mura ni atong ipamahaw. So karon kay closing man ta mga goy, so moro na tong kanon sa buntag inigmata na to. So before ta mong gikan no, kay alas 12 pa man atong duty. So mukaon tag rice diha aron bitagutmon sa tong pag-duty. So mo lagi ni basta closing ta kaas kayo pagkaon mo pay mahal pa yung bugas no. So mo nang diskarte lang tani kung sa atong makaonin kabuntag aron dili kayo kasog bugas kay og sige tag ka og bugas mahal kay bugas mga goy. Ari na punta sa atong shout out portion. So shout out ni Finding Nemo. Shout out ni Jan Andrew Ranyola Bacharpa. Shout out ni mo. Ni Evelyn Humawid. Shout out mo diha buntis. Ni Lorena Makalandag. Shout out. Sa ko igsoon diha no nasa Dubai. Something nga kanunay. Shout out mo diha Azel Pixon. Kung sa mga igsoon po nga nasa Cebu, something mo diha kanunay si Jen Jian. Sa akong igagaw nga napod sa Cebu si Narisa Kihoy de la Torre. So shout out mo diha, something mo diha pirmi. Ni Jaime Bacolod. So shout out. Labi na sa akong asawa diha no. Si Janitras de la Torre, something diha kanunay. Butan ng gwapang asawa. Tanaton siya Kinsado Nas Maria. So diri lang sa takutob mga goy. No, so comment lang sa ubos kung kinsay gusto magpa-shoutout sa sunod na mga video. So diri na lang takutob. Amping mo pirmi. God bless.